ka Nuer online TV channel anda mandune chan kos nyang mle nong rice ne te kon ka lar ti bu kon ka ling ka kan lar ti ka to gor liang no ken yam anda mandune chan kos nyak an wale chan kan wan ka pai bangwan ron kina dangro wi de jan dangro wi ti bana raj ka ta chan ngach men do badana which ke my wood commissioner ko ci kon dialte ngajano my wood commissioner jen shaje George re kwarka dem dana teten shaje kapin wooden shal ke kwang shorale jen e governor ke kwar dini jen ka greater panel bantin konen chalat tin woy ke honorable commissioner lar jotuan la kwar my wood county do badana woy ke je kenetin kontin bibin ko kore ken yam chane ngaje no ne na kuma kirma yadit kuma bejbej changa jiranda ba madong let goy no ka jete ka mutod ma shawo nen chang cha goy ni jirada dien no la joje no la canary leaf ke ba juj. So right now melin kone la breaking news watch lar joak no mala commissioner dung Mayut County chana jangai ko kor gwan ber ne ko gwase dan me che kor me che talk re weekanaser ci konte lat ke lar joak ci kon kenen lar joak mede no kene kirma yadit ni ko gwase dan ni me cha ja kwanyene me cha kwere nyam che jo ka Mayut County to jan chwa commissioner you know ando be dan cha kwany la commissioner ke je gwe je en wojen dere chon kel ke kuma kirma yadit mite ka milat ke kuma kirma yadi dere participating sit ko de netin kon tin te ka Mayu dong de ka jako bi ko kur ki de kan kuma SSPDF de kan support na mona mi ngai kon diale ka do badana yos ka nuare ke je alo nuar ba je moy ke yo banat ba ko na gwenatin kon teketin ci konen la ler jak ne ke nyam ko gwase dan chele de lonko ba community ni nuare tin te ka Mayut be ka nong together ci konen wo shimal chaben ci ka mat kuma SPLIO men kuma men right kirma yadit ci konen ngaje no wal ka gwase dan ci nas gwach ci nuare ko den ci ka gwach no gwaje dan ci gwach ka ci na ci ka tel mal kam ni ken ci kon diala nen me ci talk kam SSPDF kene den SPLIO but ka kore me cha ler jotuan me cha je ben kwanya la kwer cho gorno en karik diale konde ci talk ba ka dil parwech binaren matke cho ler jok cho community ndangro cho ka mat gwaskel cho lo ne dial cho tet ne te konde cha rien nak ba cho ka le non gwa kel ka cho rien mat ka Mayut cho commission mo chana jenen a lot thing chiga rodian been turn in different direction gwase dane cha ma cha je yore we can answer me cha ma yore we can answer no she kon ngaje ne cha kwang shora le cha ja kwan ala governor so and for the co governor ala ne to continue to continue dial take a pin golden take a pin kwang shora le so and golden kwang shora le en mi chalar mi she look and go there lat by any mean take force ki take power medare jir move ke je wi ko amdan titin no ler jua ka gwase dan me cha nasir cha dak and then cha participate ko shunga kelge kum kim yadit de kon kula laro ngum mi bin je ka kore what went wrong me de ler jua de je bo jan tama ngu woy ke ler jua ko ka raj mi cha je gwase me cha joje no ler jua jen te ka par do dien ke bondo dien bona mo che te kel ke kum kirma yadit bona moni bon nuere me nyon jeno biga nuere teng nuere bikana gang lo biga shon ke la nuere wajan do badanan woy ke je mi show online der ngwande ke jikti chalat ke kwi la joak mesi ni ci kan kalat no kana ne ko kien what that is the reason why charge suspended go would shall come kwang shorale in another information misha jigbo la jotuan
woja dana woy keje wacha je wocha ka kwima sinyeti kon bada waler juage wajen che fail ko be SSPDF be ka lwak gwa kore dana shi to ko lungu shuk kore shi to ko lungu shuk kam SPLA yo kane SSPDF gor ka jen go de netin kon tinte ka mai wut ke netin la gan nore de ka wo de kan kume kirmi yade de kan o backup ajen do badan e gwe ke jen wo wo ke je ko chaje kamodo no jin wo tong mi wo lwak netin kon tin la kume kirmi yadit ano jangna na reinforcement bada wa ken mishra na ma kana jala to ku kija mo cha gu jeno dong lar jwa ke jene ram chitiai so it's suspension de che chuban ka kija mone so na me another allegation mi mo kan confirm ba ano mi a talk ke she talk ngai kono no kurche to ko lungu shuk you know shukur mo chana chakana but ka do ba cha blad gwasa me ka kwilar jwa ga no sha je wo jala commissioner no the jen wo within SPLA marai ke kin ma yadi te ka ngwane to rol goina rodian la do logo na misting matod mishilat and then ba je gorno jin ba je dop ka ba je woch so ci ler juak no sha you suspend ka do badan en chala ke jen o take a leak information ke tam sha tan rar no jen take a bonda dien michal ka nas ke michal ke de mitike shodo dien wa bona mo medekel ke ler jotan ke ci ler juak ke lar no shikan ngubelel shikan be mat kana kum kirmi jadi according to information that I have here information I may knew the jagwan wone sha gorno ci ler juak shalad no ramimo mimo baroda watch ka bon jani ka kuma jani ka information ko ne sha gor gwasame dio je chana conversation chana jenen we don't show social media there in a conversation mo of course te ne de she gak jani kan na me she jan goromo but mi she jan goromo ngum ko je suspend ke je do bedien mo waj ke jaga jamo ka ramichi community she la dikare wi kamayut January cheka no kono dega tikel dundo in the end of the day shabu gijino jen era mi mo chetiai so ken two thing to lat karodian wa ka tungwan enyo karwa jadana conversation shalat e wajen isha na se kada daga dan daga na ka je larga jen go rajen cha gor gwada mo e wa che wudu shal ka me kwang shora le che je lariet ala kwerdan kev apenal you know wajen mo janga woje ler jwa ka jamo so de kon ko laro be wenen dien ka ngana ur kor ler jo to ana ko de je wuj kajen ram no go de mal der tere wi ka mayu de do be de je wuj ka jama so mo woy ke je jen ci kon li ngone woy ke je ko jen te ka party do dien ke bond dien mi joten ala kume jani kuzen nuare ka rodien na wache lugo no beteganetin kontin kos kan nuare that was the reason and charlatano ban je ngaji no watch ler jo to an riek ka kume men roi ke kin ma yadi ko jen che community che je biol che community che je nong nial che je mat aram ba nong ba blanungu ba ga nuere ten kon te ga mai wud ba ga ja ko bi ga nyen kan nuere ken ten ko ken ten ga kume spela yo ki ngum beto so na me amiritin in another information ko gor kono bana tika ngai kama dana le rode wa poinde en kume mentere we kama wud ke somewhere wa take to one lat ko rien tin long to roll take tin kata danen ko jang ku kana drive ke je ba je force no wona ngweru ku ke wala ne me ka jana dong shi take that mission a lat ke ne de shit kata to ti ko de ma de no ngwere shi gor no de community de je displace ba de wa ba ji pre no aga de ka wo kor ka jano winye ni jin kan ngwere ku ti de men shoda lat ka long shu ci kon ne kon nyen no kan ngwere kan ngwere so ci kir ma yadit jadi diala konder lat ko bunwer baka dak chega tu already tinwer chega tega ngo chega tega da so ka kor gwa da wen yam bu kon kor ngwan bana kelinga long ano ne kam nwer ka rodien ano as pdf kan as fela yo ke bond ko ken ko right now take a bond ko ken ti barar within South Sudan ka ke nyang nwer bo ka nwer to nyir ka nwer ko ken to nyir ka nwer ko ken ten content ka part to go then o de kan rodien mat they can take a one unity and then they can kira down and nagne kin ten ramadan nang nuare boga ke helicopteri naga ke chemically they can man rodian ko big nyinga but instead gor kan obugori na kam ken so mi kana me beja
ala woy kwar mi cha ja wila tar la ja gurke but kan kwang shora le kan je indicate ka message dana sha gwar ka I radio ke sha gwar ka radio tamazuj ke media dialden kokin kana indicate but simple kelaro ke power mi sha kama ajeno chelar jotan che je suspend tell a reasonable thing mi chalat but chana ne leak it information ten kona sha gor la conversation dan man cha leak online nga mu kujala la online that should be the question rama mo dong de kane dial kono cha goro de lar juak de ngut ke we de continue ka bala kwer ko te rara dien mi libo de la kwer ko ngai kono competition taking all the time so na me amlet so mi cha ji force ke general mo la nuwa si ja gori la ja goro no let me work freely to force cho ja ko bene ko ken ko la je special mi jira mi take power so mi take power ba ji force rara dien mi len power no le ni mi she look and then ba ji chu wo chi mi shane no en wo ba jaluin na chi ke turbil it werne that is not how things should be done la randere dil chonga community de do ba dara mal nung tena dara jalat so chi kon ngaje no kuma kir mi yadit goro banwari ba kadak ka jan do dien ko right now mi chi lar jwa ke jen ka kwer so dong ba ka kwer din kana kwan kwer mboro de link community ndana tere wi ka mai wut no so na me de ten me de kon ngai information do dien man dong go re nywa ko kon kel chana ngaje no to kon kanwari ti lo kanwari kanwara to chigrian mat kel ke kirma yadit alo kwetken nuare online alo mishrano raje ke kwiko kira rami jiek biken kwet mishala ro nuare gang rodun brama mo barodo jej beji kweden o jin gor jen o bigan nuare bikelu ga nuare cha choi neketin ga nuare cha chum neketin man biya ngaje ne diala to terami shom ke e wer kor kielan man dan ladi o la ngijin jen o re dere jemi en nuar mide nuar de kagang mi cha to gwada dan titin de ro de del gang sha jene na biran bi mag dore nuare kala maga dore yeno de bara ro du ke de ro do gang so yene diala konen dongte against nuaren content right ni shang ko de nuar de go de luang yene tin konde dong le lar no dong kuyen ngwa kodi nuaru deri look ti gwada dan ti tin ku jim le rore dawja so dawich me le rore tin nobody know kanete konde ti tin ngaje mone no shiang wede anyo ngai yana te tu mala kon kanen ka social media lew ga na thomi why ya gor da we dun ka match dien bararo wala de yen gor de run chom de run gang de je wo de run gang so mi jinti against noren kon right ko de noren mat de noren gang you are very wrong me dan cha kon ne 2013 ngum mi to an cha kon jo ne dial churen bar ti ko bena don ware ngan te kon de gang na en wer wayam mi cha jon ke ya kur ngai kan je no ba ka displace rei ancestral land mundian la mun gwando ne ken ba ka jotin so what is the option for them option dia no bika mun bi kana gang bu ko ken bi kan ka gang any oppressor mishi ben bika benek dorian chicken debit de kana dil gorno bu goren gang so metin again mishi kana mo what is the difference between you kan ne diala kono na ka ne to kolan wa tell a different job ala jin mishi position ci je jek bi laro non wer ci de gang you are very wrong na mo mishi ala de dorigen ki stupidity ko lar je non wer ro de cha gang en wer jin ka lora bang ngam mi shi lar no na ko teram shi lar but ran la ngi je no shabek medan me shi korme to ko jube na ran ring teram cha jogo no jini jeni pinga jeni ke juba enen body la gore direction be jenga je be jen ke je de no dong bien wa against netin content dong de no de kan gang ko tien ka position ni no minen yan mon tam kwang shora le jala kworo ka penal ene shi na sadak you guys are happy manukun gwanukun ka koro fijike do you feel okay jigron wo jiran no gumendan lat ke kwang shora le do you feel happy about that gwada mi dr regai ku jatine governor shuina sianyo jidana to ka fangak sha jene liu na ka je na kana mene jabe do you guys feel happy yene chin wai karo ndegang ka kwara tedi te shiro dien ngaje no tika na jirama mo pondo jirama ten mi shegu je no dir shonkel kan warem la wale wale run dere char ka mente ni amrun ko run teram ngaje dir guje no tika right side and wale alo kuyen wer kuyen ka nak jo yen ka bro guje no jene strong
but kwi jen go negani doru negi je ko ku jang ko support is better de chon kel kene de kon la neko de no bolaro e yene ta ne ram cha ko ke yo ka ram kan ko yo de different mo mo ke ji yo no ne neko and tem nan nas ngure tin ta kor ja tin ka lungu shu people are fighting there kan were kam ne ken were kon chol ken were kam ken kan were kon ya ko ka kir ma yadit biati dial bia ko nan ka politic mila dung cheng de kon la na doran de no bien goro ro bin were no big nyin kam ken la rami mo mi ku yena support ke le mi je la wo dong gwaye mi gu yena no le mi chore lut la yena wo dong gwaye so mo kwa na kwa man kon kwa displace kan gwane kon wa ching na ro ji kem no karun dial do you guys feel happy? That is why nen kon it wan tam gat wan when jen kan wo ken ka Europe wo ke kere yere do you guys feel happy? And o bi tarabu ga to ko chienge jek bro bar bi gor ci bilete ngwa man jin mi jen do runde no ci chienge jek so broad watch bal bu ga lo doten. What if there is another alternative? Mitik ji, midere ji and gaja broad kwal guardian. And there one there door there gang. So Michana which an a pine pin mum buto. Here manacon intel passport instead certificate there and a ladder jagaja. Mum becan lelka door can qualo joitina. One modega purga belt and they can bel they can catch up. Waka displays a young tit take a door ken. Temana can take a think of guanican, teramaku dorken cook a yard. But by Doran by the destroy Guadam K, you guys are supporting native content kwa jang kwa support. Are you guys okay? Kaya normal human being. Go in charmagua. Jeng no run dong brand be malik be jolar ka gwatan teniam e cha maliji che wide bel. Jin mu logia minira chunwer community show logo ko nyira point that simply. Mugurija lare jina logeji but chu jenwer community binwer community be ban pinyi ko shishan ko de shija logo ki lere jija. No. Si chong on man. Mun logo dakrak ma cha chunwer community ban pin bo mat ke jam. Bukulo lunjo ke jog bunwer be kule benak. After that be lar no yene huja gen ngane jana kamone. Ngane bi en ko biya ka bilel bi en ko biya mo ka kwen bi en ko biya mo ka tede yen ka loga ka wal bi en ko biya benak. Ala kwen anywhere de kon kwen de kon jikten che jan kwen jana la men dini janana ano da ko kon doran de kon go bu kule la runu chop di tam ban doran ban nyok mu ko kon biul ne che telwe chi kon bele biul ban chu chang na outside chi kon bele chang na goten kon ten dong le doran de ilaten so jin mi chi da wo jan dana chu mi waraten de de ribiet ko dong de ga jogo no chu an wari jogo no chomo rodun ala ne kon bu kule bomde bana ka bumde then when you are discouraging them ramete gwad me beje kati ke we mederi bum ke je right now la social media cha ji lo weapon ngai kon diale jen mi yar ko kon ke je jor right ken ka right beje long ni lo dun cha beje mi shi ko media ne jane ken ted mi shi wi ji ke chi lo cha de jata long mi jin wi ka ber shi lo cha de jat gwad da na kut ken werten di filapi de lo der te chal ka ye yen jim no ken kon ko ka ye jang do feel okay teleji sympathy ray loidu no de le dier kane ko tena ka chang ko tere hotel ko magwa mi de ko magwa ne kwa tini siang no ma to go chi gwa magwa ray taraini di filapi kane ko diala kon dawitin chuch ba kana chi kor chi ter ka kwidian jinda more chang jaram dana kuj mon ba ko ka bane chi jano de to support je kane ten kon to kulit pinje choi chuch ka you don't care about them gwe jano position is forever position is temporarily la bi pinyo la kon yalte ka let it go le gwan jengda na tan yalan wala but tomorrow be ben pin bele gwi kenetin kontin jala de jek what do you expect from your community which ti jek ye kulat am gwi mo de kan let ke ji won ci ben pin wi kom dan titin ke do ba dan le de ke jek je na gat ken je helicopter na ke nisha jin tele je gat gwi ji jan wo jin gat ku buga te gwada mi lo ka security entel area ke special ci dierjin ko den wer community dara gwa just lo ach jaga mi shar kon ka queen wara de kon shara gwa ka dom de ko nyam ka je shi kon de sharo baje ko ano ka ji bi bin gore dam more bi ka benak ka nyam more bi dorun bi bedak bi gore bi ka te ko refugee camp ko do tong mi
jana dan an chal min be me jin politician kashi dier kan warku then bugoro bne go ken be mo ke yo cause right now cha gu jano yo mi cha mo ke yo jen the only way out kiji jeta mi ran mo ke yo dong de chi ro cha against Nuer community den wer de chu pel ko je yo ka gwasamo then kiji consequence tan yamano let ni je len ti je kan ne ko tin ko lan wer so goro jano de ran de shar ka do dan de no de nyam ko men de dien gwasame mi cha no ngaje no shush kon ka Nuer chi ta dan shana ngach no lada kon je ka je jang kan ne to ko lan wer mat kan ke question one ne which ran charge ko wojuru let's say it kang shora le charge watch cha ne ko ken cha ka watch ne ko na ka kon ana ka chi chi kir cha ka wo ko kir la ja use gwada dan again useful was dan again strong the dan we kill be ji use be energy do be ji yar no be ji use against your people be ji mo ka all the power that you need bro feel no jin rami mo take a super power lo jira men di men lay ideal ko ti ke de ni ti ke kwakur anything guru jano de gwanta de je crash ke je take je ke lo so gwada dan in chilong no che hotel do you think but remain in that position beten gwada mo men cha kami no shibiteten alajina shirike employees jira misha employee ni je so when she generally mo weak she exhausted she tell me that them lele lat she le take a tired and take a ji she don't ben you cannot even see well you cannot even see clearly yet kutin kon la di gwaike gwejen wo bijin useful ka kirma yadit ki jin be useful ba ji wo ka ba gwadi ba mu karara din ba ji yor tong mi tarambele dir keji ko she tam ni tedi to kir use ne nuare she janga ko bika go jinti char ke tege te niam ka dongdu ka ta dan butire nuare ke je ke bo dongre jore ko janta dan chaje right now ne te konde chari je chakalet kan nuare nyura ma da bide but chen nuare ka jogo no sham je chaje lat kon te kon ke mila kon ala no a bu ko da ko gwich gwa da dan te tin an sham shit kana mo of course te tin ga kon kon mala la rai pele ani bi kana ko je kana ko ke jana che yela de je ka kor gwa me bar tele kon court ki gwa mi ba je luktin gwa da dan che duer ka che go tuk che ko dong che ko to ko che ko ben nyur cha mo cha je bile te ba ye pel ba pala je ka bu gwan bu kana ko lat kana kon yal wal kon pain kon ngai kon duer kon ram mo che ka lat ka kon so chi kon bile care that time mishir kana mo nyoda jen go ngat kon course of course ban miche ben ka sham cho da lot rama mo de je look ka jeg di alte kon te shalat nege nega na ko riema shiriam ba an miche jen ta ma cha mo helicopter wonan nuari ke ta ga yoto ko ga na ka ba miche kana ba jalat what do you think there amugwa no we mije na point be ben la curse ka cause miche ora lot de kula shingede miche mi jeng miche na me cha jagor ano wan ne ka wa ka ne ko cha mo ke yo na ba gwan tar ba jo crash ko dong ne ka competition dong te position mo go ne ti ka sam position ko na kam ko kwar kon ka jen this time shi ka position to held tal pal pan mi tin kam ko ka position to ko biken wore biken kana jen menen yana tamala kon bana na ba kon bi bok ne re ko no kwa direction kwa je tup kon wore ko chicken dear I don't know how other Nuer people think about Nuer community ki Nuer society but kaga gwejen ko kon nation ki dor mo dongde kon road and sacrifice ko den doran den jeladika kon dor la lat kan je ka shirme cha tong wala gwando ne kon mando ne kon bene ka gwane kon kana mani kon so mitera mi mo mishiro da bichejen tama no de ran ngaje no ramo mo in the beginning kana kon chagalo nwer kana chagano beran be nwer bakaladika lo de ran de tin chira men ngai kon kan most of our politician rain nwer de kon jegono tandien medan chunkan ka konkel ban mi yoshi ga bena shaka use she can tie dan ku kan let ka je even what you say yesterday you cannot remember today you just seem like tell me shalat pan ko kir che dier ka me je ga shel reje pan as long as be use bene go buganak ne ko lan weriku that is what matter ka je so ka je ngula matter is it money or life of your people so gor ko ngu
gor kon gwech ma gwa ka tin kon lat korodian so jo me jan jaw dan en gor no de nyoka kon kel no ani gor no bi lat ko kien tin be bi ka nyak ka ni ko kien ka chu jo pro jono jin bi subscribe kon online tv channel ko bi wani ke ler kon lat korodian bi ka ling nuar chana jal kel ko ko kon kel kon ci goro be te karik tin wante bana let karo dan kon ci goro no bana liuba ano chana gor jeno gwanter ano bana janywa kon dial kel ban mo kon ya wutin gole ci kon gwanter ci kon bulong ka mi jo skona re doaran ani chana jal kel be te kamal and mandu ni chan kon nyak an wale a chan ka ngwan ka pa